He was like a pillar of the family. Kien b'dan il-mod li Benita Bajja iddeskrivit li r-raġel ta' oħta Kim Bahadur Pun, in-Nepalista 42 sena li ħalla din id-dinja traġikament il-ħadd li għadda. L-inċident seħ wara li karozza Maserati misjuqa minn żagħżugħ ta' 17-il sena saqet f'diversi vetturi fosthom fil-mutur ta' Pun li kien jaħdem bħala sewwieq tal-Wolt. Net News għamel kuntatt mal-familjari ta' Pun li l-kol qasmu magħna l-esperjenza xokkanti li għaddejn minna bħalissa. Boħt il-mara ta' Pun tiddeskrivih bħala raġel ġenwin, b'qalb kbira, dejjem lest biex jgħin lil kulħadd u li jaħdem qatih għall-familja. He was very kind person, he was hardworking and never give up person. Fl-istess intervista Benita Bajja għaltinna li Kim li kien ilu f'Malta għal aktar minn 3 snin kien jibgħat il-flus lura f'pajjiżu kull xahar biex jgħajjex lil familtu, b'mod partikolari l-tlet u l-itt tiegħu. Hija qaltilna li familtu li jinsabu fin-Nepal ġew informati bl-aħbar permezz ta' telefonata waqt li kienu qegħdin fil-villaġġ tal-lokal jagħmlu xi qadi. Hija temet tisħaq li l-familja tiegħu u dawk kollha li kienu qribu jafu eżattament b'dak li ġara u qed jersistu biex issir il-ġustizzja illum qabel għada u biex min wettaq ir-reat jieħu dak li ħaqqu tal-li qatel lil Pun. Of course, we need to get justice for him as his family, and who that person, as we heard the news, 17-year boys had done. His family, his father, who had given him the car key, that all had to be get punished. Nicole Xiberra Zbalbi għal Net News.